Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu mudukurikirana kuri YouTube channel yitwa Habumugisha Damien MDTV. Nubwo dushishikariza buri muntu wese ko yakora subscribe akajya abasha kubona amakuru meza kandi yizewe, amakuru aryoshye atari ivumbi yagufasha kubaka ubuzima bwawe. Ubwo hano mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kirehe, ubwo kuri iki cyumweru tariki ya 29 z'ukwezi kwa gatanu 2022 haramutse umukwabo wo gufata abakekwaho gukoresha ikiyobyabwenge nk'urumogi. Habonetsemo abagabo 5 n'abasore 2. Abayobozi bakaba bakoze akazi ko gushaka n'abandi bose baba bakoresha ikiyobyabwenge nk'urumogi. Banashishikariza abaturarwanda bose ko buri muntu wese yaba ijisho rya mugenzi we, bagatanga amakuru abakoresha ikiyobyabwenge nk'urumogi. Ibyo bizadufasha kugirira igihugu akamaro, abo tubana ndetse n'imiryango yacu, bifashe n'urubyiruko kwiga neza no kwiteza imbere. Tubikorane ubushake twiyubakira igihugu cyiza kirangwa n'umuco mwiza, ubumenyi, isuku ndetse n'imibereho myiza. Tubikore kandi twigisha abana bacu kwitwara neza mu byo dukora ndetse no mu mibereho myiza, mu bwenge, mu mahugurwa duhabwa n'ubuyobozi uko bwije n'uko bukeye. Ndabashimiye, ni ukuri murakoze kumva ikiganiro. Yari Habumugisha Damien MDTV. Ni ukuri rwose murakoze cyane kuba mukurikirana amakuru yacu. Ciao ciao.